Hello, loite ho na damjingo hinam tuni hin Hollywood action mystery movie actor min thangta Angelina Jolie atho 2010 kumar ki release Soul kiti chu anasai ki taw hite a film ki parachun North Korean sipai ho hung ki movie amho loi hin numai khat American spy hidinga agin mo je uwachun anasu gen thei ana yang bol taw ve amanu hi amin Evelyn ahi in North Korean sipai ho ko ma kai spy ka hipoi agency khana na ka tonge tia asai wanga chun athu sei anata san pi ta povin ahi aban sina Evelyn na ato na agency a zen khana hungin Evelyn aki hopi aki mupin zela ko na chun ahin pui do tai hichpet ta hin America tele North Korea te hin kinop to na khan ana nei taw ve hichi cha hi le North Korea zil sunga American mi ho to America zil sunga North Korean mi ho ki le to ding ti hi hi ja chu ezen pan Evelyn chu North Korea zela ko na hungla ado ahitai hichun Evelyn in ezen pa ko ma ipidinga government hon kinup to na anay uwa zela prisoner ho ay ki le to uham hichi lo kisim akalwal ahi atitan ahi Evelyn teni ki haulim puma hung lai ta hona chun ama ni kom langa pasal khat hung tan ama pa hin Evelyn alung sit momong ahi hiti hi zia chu ama pa hin Evelyn alha do na ding uwa CIA agent ho ko magachi a avel vela aga sei chu ahitai Evelyn le hichipa chu America gamzo na hung kilhan hun ahi in kumni zabachun ama ni jong anaki cheng hun tan hiti chun kilung sit ta le ki ngai luta chun ana chanbom hon tan ahi nikhat Evelyn in a office ana to lai ta chun ahung la do agent pa chu akoma ahungin Russian spy khat kaman ove ama pa hu ke ho pin lang thugu ho zo si hin head in tin a seita na hi le Evelyn jong hichi Russian spy amat pau ki mupi dinga chun ahung tai ahin mat pau chun Evelyn koma thusim khat na sei pi inge Russia gamsunga chapang ho Russia pau tho sa lova American English ni iza nam khat aniki hila training ki bol ahi hichi chapang ho America gamsunga spy ahi na theiding ovachun America te chon dan khandan ho hoisela jong aniki hil uve tunia pat kumiza nam khat masanga chun America gama ko na ji chani Russia gamzo na ahung hunin amani ji cha accident khana ahin kho hun abai pha chun achanu hun chu Russia gama chapang khat to an le taw ve phar khat le America gamsunga Russian president pa hung ding a hi in chupha le hi chinu chun Russian president pa atha ding American numai khanin Russian president pa athane ti thu hi so ding a hi Russian spy pa thu sei zo si chu Evelyn in khat cha anata san pon hilai mun chu da tha ding atita na hi le spy pa chun a khamin president pa that ding nu chu hedo atadin ama nu chu kuidang a hipoi nang na hi tin a seitai ama pa thu sei zo si chu Evelyn in khat cha anata san chompon avela spy pa na hin sei kit na chun ezen ho ajinai dinga ki phallo a hi in nang na jinai chu aboi a hitai pamlanga spy pa thu sei zo si chu lie detector in avetaw vin a hi le a sei zo si chu abona anadi tan hiti hi je chun spy pa chu leave khana ahin pui taw ve leave sunga chun spy pan phar kilam avkein akoma omtini chu akidalpin anatha do atan hilai muna ko na chun anazam tai hichi ho zo si Evelyn in amua ko na chun Ajipa jong ama pa hin atha ding a hi ti chu an heta na hi Evelyn in Ajipa anahu do numli wangin spy pa thu sei ho zo si agent dang ho na za pha no vachun Evelyn chu aging mo vin hilai muna ko na chun anapo do sa atapo ve Evelyn hi mi hang san ta khat le train hoi sela ki bol thim na khat nei a hi je chun lung thim khana a ki chemin hilai muna ko na chun ahung zam do tan a in lang wa chun ahung tai Evelyn in ahung hlun na chun Russian spy pan Ajipa anamat pha na chun Ajipa ina ana tapon alang khalanga CIA agent ho Evelyn manding a chun a in langwa ahung taw ve Evelyn in jong hi che het pha chun amano jong window ko na chun anazam do ta na hi Evelyn in alim akisim thua azam chu ahung lado agent pan cham kha zawa ahin mu pha chun anung ahin dal kit taw ve
hi cha chun lei khanin pansan Evelyn chu ana kol tawvin a hi achuti phanin Evelyn in lungyal khatna ngai ton lei chunga ko na chun truck chung khatna aki chom thlan hilai mona ko na chun ana jam tai hi chi zo chun Evelyn hotel khatna chun ana ta na hi room sunga chun Evelyn in amina akito lens le ahakito thu chu akila do tan hi chi ako na he do theu chu hi le kui a hi kisai do lo athima CIA agent na atonge ti chu he thein ana tai alang khana CIA agent hon zong Evelyn hi Russian spy a hi ti chu kitchen ta in ana he taw ve Russian president pa hung ding a hi an tiu chu apha na hung thlungin Russian president pa zong America gama hung tai Evelyn zong Russian president pa na langa chun chi ding in train na chun hung to tan hilai mu na chun bom zong ana po ke sa tan a hi bom a po ke ji a mi pi ho aki khal thang lai ta over chun Evelyn in chance la in president pa chu mai thala ana kap tai hichipeta chun senior agent pa ahongin Evelyn chu anaman tan hilai mu na ko na chun a hin pui do tan a hi Juzovin senior agent pan Evelyn zela ko na hung lado agent pa ko machun Evelyn in kay thatninge tia hile itha thaiding a hi in ipidinga ama nu hin lo angan sia ki mo pi do jing hamtin lungdong ta chun ana sei tai aban sina police on Evelyn garia a hin po lai ta ovachun ama nu hin phat chi sa anew lai chu a hin gel do tan a hi Evelyn anyaw laya chun America ho ta kilo na dingin amay chu surgery anaki boltan hiti hi je chun amay pumpi bende sa anaki tomin aloy khat ko ma chun ahung tai aloy pa maya chun daglin ta akhat na umin Natasha namay chu ipiti hamtin aloy pa chun adong ta na hile Evelyn en adon bunin ima atipoy chukil le kamin Natasha ahipoy Evelyn ahibovetin anasay ta na hi Evelyn America ho to kilo na thai dinga amin Natasha anaha moveti chu he theina na kitai Evelyn in aloy pa koma jingni khole America gama ka chi ding a hitai etin aban sina chun Evelyn holoi hilpa chu Evelyn akoma ahung ta na hi a hilpa chun Evelyn koma tua hi nang chi ding na hitan na thilbol ho zo si khat chan hei loading thil dang ho chu aphat to kita in anaki zamat to taw hite hitia Evelyn in anyaw lai phat chi sa a hin gyal do azawachun amoha jang police gari achun ahung ki tol phaina lai uve Evelyn in phat kilam avakeyin police ho chu eteng ana bolta na hile agari chu noi langa ana leng thlan Evelyn jong hilaya ko na chun azam do in ahung do tan a hi aban sina Russian spy pa mun khana na TV avet na achun America ten Russia president aloi pa anatha ji ova achungova phu kila dinga hitia Russia president atha pa na sei chu ajatan hijipeta chun Evelyn yang ahongin hilai mun chun amani anaki moto huntai hiji spy pa chu Evelyn ho anew lai ova ahin hilo train ahin ball pa chu ahitan ama pa chun Evelyn koma na thil ball ho chunga hin ka kipa mama jinge ahi wangin na jinai hi adi ipoi Evelyn in ahin don bunin tua hi pi bol ding hitam tin ahin dong ta na hi le spy panjong tua hi America gam sunga mancha ho ito phau angai tai ki holim pumma hung hon cham kha zawachun spy pan Evelyn chu mon khana ahin puita na hi hilai mun chun Evelyn Ajipa Russian spy pan amanin anakoi tan Evelyn in Ajipa amua hu do ding anu wanga chun Russian spy hilai mona tampi a in ima anabol thei poi Evelyn Jipa chu munthu lai khana aki henin lungsit na be hela chun aki hen na mona atui ana thladan ovin anathat tawve Evelyn Ajipa atha pi ovachun amanon ima bol thei lovin lungna ta le hliso upomachun anamo vetai hichizo chun Russian trainer spy pan agent dang ho koma ay ho Evelyn ahung kile kit tai tin ke pa ata chun ana seita na hi abana Evelyn te ni mun khana ahung kin hanin spy pa na koma tua hi mi khan hung ding a hi in ama to iki thu zal wa chu abana ipi I bol ding ham nangin na hin he ding a hitai hichizawa kipat ay ho ikinong mu to kilo ding a hitai tia spy pan a hin se chun Ajipa atha pi uchu Evelyn in agyal da in spy pa thu sei chu khatcha anajata poi
Hichijia Evelyn in apu nat valle alung nat val je chun a glass soya spy pa chu alu na je pi in anathat do tan a hi Evelyn in Ajipa phula nan hilai muna spy agent adang ho zo si jong chu abonova anathat tai Aban sina trainer spy pan mi kha to na ki mu to ding a hi ati pa ko machun Evelyn agachi ta na hi Evelyn in akimu pipa amaya da amu do ako na chun amanun zong anyaw laya aloy pa a hi ti chu a hin hedo atai aloy pa Evelyn ko ma kay hi America president pa office a kumthumwal na ka hin to a hitan ay ni Major Dana ikisim hunding America president pa igatha hunding a hi ti ji hun chun president pa na langa amani zong hung honta na hi Hichun Evelyn in aloy pa koma hilay mo na hi ipi na bolding hamtin adong ta na hile aloy pan vevela chun na hin muding a hiati in amani zong mila chun anading honta na hi Chamkha zawa president pa ahong chun Evelyn aloy pan may thalakila do in president pa chu kap ta na hile security hon president pa chu hu da uvin insung langa anapuy lut tawve Hichun Evelyn aloy pan amale ama suicide bombing aniki bolin hilay mo na chun anathitai CIA agent ho jong hilay mo na chun ana umuvin security hon president pa chu control room langa anapuilut tawve Hicha chun president pan Russia hon ihin attack tawve tin anagyal ta na hi Hiti hi je chun president pan Russia te chu attack bolding tin misal ho chu gonsan anakoy tai CIA agent hon CCTV ako na Evelyn amu wachun amanu hi Russian spy a hi in Russia president pa jong chu amanu tha a hi amanu lunggel chu a hi le America to Russia ki ka galum sa ading ti hi a hi hitia CIA agent dang ho le security hon agyal lai ta wachun a hetman lo ka over CIA agent Evelyn Zela ko na hungla do pa chun may thala security dang ho le CIA agent dang ho chu anakabli tan a hi achai na chun a may thal choya president pa cha doyin kay CIA agent ka hipoi hitia asai cha bachun president pa jong anakabli tai hicha ko na he theu chu hi le agent dana ki sai pa jong Russian spy ani hikit tan Chamkha zawa chun Evelyn zong hilay mo na chun ahongin amani zong anaki mutu hunta na hi Agent dana kisay pan Evelyn koma na tilbol ho zo sin na lo hlinge tin asay ta na hi le Evelyn in zong agent dana kisay pa chu amoho langa pang Russian spy a hi eti chu ahin hebep tai Agent dana kisay pan misal ni activate sana koin Evelyn koma hichi misal te ni hi Muslim ho chen nagama halut na Muslim ho thading Hicha ako na chu Muslim te le American gam hi ki daw sa ading a hi Agent dana kisay pa au na kot chu Evelyn in ahong dingin anasay ta na hi le hichi pe ta chun news a Russia president alui pa thinay poi ti chu ahin mutai Russia president pa akikabli itai ti thu chu Evelyn in abol thu azaw thu chu anahitan Thilho zo si Evelyn bol agent dana kisay pa ahin het do chun alunghang le jing ta na hi Zela ko na kahungla ado atsu na umdan aki khielin hichiji chu America mi khatna ni ki chen pi zi a hitin agenda na ki saipan Evelyn koma anasai tai Spy trainal pa thilgun mission ho zo si jong chu kai gun sa hi in nangin spy trainal pa anathan hi jong lachun kin ka tha ding a hi dan chu athilgun ho zo si wa mo na zo si chu Evelyn ki po sa ading ti hi anahitai Agenda na kisay pa thilgon zo si Evelyn in zong ahin he do pha chun alunghang valin a may thal che chun akap ta na hile glass chu bulletproof a hi je in asung langa umpa ima anati tapoy Agent pa ki haida chun Evelyn in a na kot chu ahin kap sin ahin su sin amanu zong asunga chun ahung lutan agent pa ta amani zong nasatain may thala aniki kap to hunta na hi May thala aki kap to hun chamkha zawa may chang ahung ki chay chun amani zong nasatain aki dalkin huntai Hichun Evelyn in misal activate ki bol ho zo si zong chu anu si in anala do atan mihim iza nam kat hin khu anahu do atan a hi amani aki dalai ta hun chun CIA agent ho le police ho hung tawvin Evelyn chu may thala anakap tawvin a hi le bulletproof aniki a si in anathitapoy Hitia hi je chun Evelyn chu ahin man tawve
Ezen pa zong ani ki ha su kha le jing tan hi chun ama pan zong Evelyn tha ding ati je chun Dr. Hokoma ko na athimin chem him ta bang khat ani ki la ado tai alang khana Evelyn in Ezen pa lunggel a he je chun ama nun zong phat kilem aveke hin Ezen pa hetman lo ka chun ama pa zo na sata in anathat do tan a hi hichipe ta chun senior Ezen pa ahungin Evelyn chu anaman tan helicopter ana putai helicopter sunga chun Evelyn koma ipidinga kai ho Ezen na tha hamtin anadong ta na hi Ezen pa chu kin that hi zong leng midangin atha tho tho ding a hi tia Evelyn in adon bon a chun Avelin senior Ezen pan tua hi nang khot noya Ezen izat na nayam tin a hindong kit tai Evelyn in adon bonin Russia president pa zong bai chkhena ka tha thei a hi nangin zong na ki he ne kana tha thei na hi in kana tha lo na hi tai kei tei lo koi madang a tapoi a hin spy dang dang wang tam ta o me kei ka chang ka hi bowe tin ana sei ta na hi hichipe ta chun Russia spy ho thi namuna Evelyn fingerprint ka move tin senior agent pa chu thu a hin pitaw ve hichi a Russia spy adang ho Evelyn in atha ne ti thu senior agent pan jong a het pha na chun alung adongin ipidinga spy agent na chanbom pi adang ho zong na tha hamtin Evelyn chu anadong kit tan a hi Evelyn in adon bunin kanyaw laya ka hin khoman a ha dan le amahon kajipa atha jiwa amho chunga aphu kala hi in ahing na lai si adang ho zong abonova ka tha ding a hi tin ana sei tai hitia a hin sei senior agent pana za chun Evelyn koma tua I naw helicopter anoi hi tuila hi in kichom thlan lang nalunggel nalungtum ho zo si abonin phaten mol son tin ana sei ta na hi achuti pha nin Evelyn zong helicopter a ko nin tuila chun a kichom thatan ahin khu gen theita ahin man sa hole ana eng bol ho zo si chu tha dingin ana ki gyal hatai hiti chun tunia Hollywood action thriller movie 2010 kuma release so kiti in seu chu hi chan hin a ki chai tai isei sungwa seikil seval seilhinglal a uma hi le ana ke them to ana ki ngai dam to chu hitin hiti ho tabang thusim ngai num owa hi le subscribe bol lo la hon subscribe mana bol hitin like share comment jong ana bol hite chuke jong le thusim hung ki upload ho ninga ni go mathin ting le hot ball ding ana hei pang po hite abana thusim ngai ta toi ki mu to masang vin ana dam sia sia lo hitin hichi thusim hi jingka na ngaya hi le jingka pha suna na ngaya hi le sun pha jana na ngaya hi le mang pha